ti tu, a no ovdje. Nane te bote svoje sakri i evo, propade ti bote tuda. Najlje ne pravo ne mogu stati. Ti da kažeš, Slavo, tut mi lajte. Eto istino. Vidiš da možeš, vidiš da... Nisam stao. Sam razminio sa njim. Evo ovdje sam nekak hitnije. Ovo ne prođemo, neće ništa proći. A do Bezinski ima još Još 30 km. Koliko? 30. Ma šta 30 km? Šta nema? Do Bezinski? Ajde, vidit ćeš. Nema šanse da dođemo do Bezinski. Šanse, nema da dođemo do... Ja ti samo od ovoga bilo 28 km. Nema šanse. Od Makarske do Vrgorca. Ma Bezinska te undor. Ne znam, koji ti, ja nisam vidio. Imam te onda god na ulazu, ti samo išao na... Eko monaka si išao, lijevo, ja... A Bog ti jebao mater, tamo imaš sliku. 3 metra imaš tamo. I on ide na moju stranu. Makti ti, makti. Vidio kako je nije ta cesta uska, ono. Kako se pomeću. Ovaj bicikl zauzem ista ovo što nismo išli. Hardga mi ovo. Nisam ovo. Ma jest. Evo i čađo travo. Njima je teško bilo da se Zvorja dolazi asfaltira, to je od 27 svake strane. Šta je branik, ovo je šta da ja protim dole Bog te je. Ne ja, nego neko koji ne iskustveni šofer. Šta znači uzeti? Opasnost na cesti. Prizama cesta. Opasnost. Možda svi onoga dnevne. Gleda ti šta snimaš? To sve ima. Gledaj 10 minuta. Vrata Vijakova. Gledaj 10 minuta. A di onaj najgore kada je minuta god? Snima već 10 minuta, kažem. Stvarno ima doma bolje god. Ima 30 nešto ono. Ovi bicikli se uzmaju više prometa nego auto. Ovdje snimao stvarno biti. Daj, Marko, znam te sve. Dobro je vodi. Nema na auto, ne mogu se razumjeti. Onda ima ne biti stav. Doma te snimiti to. Pokari ljudima kako ne.
kažem. Da, snima dobro. Ali jetenje, ćaću, moraš proći kako hoćeš, jebem ti Isusa. Moraš proći da vodiš lepera, Bog te je. Evo, ovdje već volao, s ovim kako se. Mora proći. Torno se vidi ko je kupao voda preko. Ja vozi majke me ovo s takvom cestom kad god doći se trga sad. Minuta spuštam odgore. 12 minuta već odgore. Dobro, išli smo gore 30. Moraš piši 30, garne ti spuštam. 38. Ovdje ja sam mislio da spudaš već. Nisam godina na puno sad. Smo došli, a ništa ne valja. Eto, reka si ti to jedno rekao. Je to za 100 eura. Ovo svaki na auto sa koji je let, to je 100. Ja bih sad prišao ovdje, pri majke me to mislice. Evo, klinjem sa desne strane. Majke ti, Isus me. Šta smrti? Počne te vodi. Cestu pratio, kažem sad. Jesmo blizu. Ništa jedan detalj. Upamtio sad u klopicu. Da?
upamtio sam klupicu. A? Ovo je sad tek se da. Nije zna di si. Jer nisam znao zato ti govorim, znači da smo bliži. Nisam. Vidi sam more danas prijatelj. Nisam bliže. Svaki mjedac vidi bliže. Srpko, jevem ti majku, Isusovo moja šlepera prokleti, ti se misliš prosto prokleti. Nije me briga, ali doktorirao sam za Blizu smo kraj. Blizu smo kraj. Blizu smo? Zašto? Sigurno. 50%. Čemu si sigurno? Čini mi se bliže. Vidiš more bliže, evo. Šta snimati ti sad? Ovo snima se. Ljudi, borove isto vide. Lakše se razmijeniti ovdje, ovo je šira cesta. Vidiš, evo je sa 500 Mercedesom, isto se mora ovdje da. Ja bi zabranio ovakvim ljudima voziti svako ovo. Majke. Kad on ne more se razmijeniti, a za svake strane ima 30 cenata. On biciklisti govori, šta će s biciklisti tu bogati si? Ovo je opasnost, ovo je široka, a na jebe živosti. Ja bih rekao da sad skoro blizu. A ja ne znam gdje je pump. Ja ne znam gdje je pump. Pumpa te ne ulazi u Makarsku. A da li kako do Makarske ima to? A ima ovoj dole jedna. Gdje je vaze? Upal vaze. Lane mogu. Vidi, upal pumpa, da, na upal vaze. Benzinska postara piše. Jer ima, ja mislim, ovo jedna liva.
Benzinska postaja crkva. Benzinska pumpa. Benzinske postaje sa ovim Benzinska... vatodopnim postaje. Ej, nije izbaciti, nije. Nakarte napiši. Vidite, ćao ga ovo. Kapi. Ha, Šta je? isplaže se mobitel. I ti imam inter. Nemoj te. I ti imamo za poziv. Hoću da I ti imam vište. Vidi se, more to cijelo vrijeme štalo. Čovjek, Isus. Isusa ti je ružan. Stvarno je ružan, majke ti, Isus je ružan. Dajmo nam samo. Ponovite, nego... Srca ti, Isusa, bara što na volji što. Stiga li, čao. Gotovo, da.